ulela bawusoya funamadoda azangazi uzoyika ezifisi angazi uzoyika athile ngathi akazifuni kodwa azifunda ajonge isimo sakho sakho ajonge isimo sayizolo azibuze umbuzo umahluko ngiyawubona ngakulela baba isimo sini masingafani nayizolo yini ivangeli lihlazeke kangaka mawusigahle ngenxa yethu sesithi siyakholwa ndithi nithetha nabazalwane Friday sikhonza ndithi impilo yokukhonza yokusindiswa impilo esirious kakhulu asonto singafane sidlale nje sidlale ngayo ngikhumbula kahle mna ndinenziselelo 2018 Tsinda revival wayikhona umbanga lo 2017 ndithi kuzawu emsumbanga embengoku emsoni umntana embengoku emsoni bakamenye intombazana yeza kuyo ithi tata uThomo wasanifuna ngoba kaloku mna yapolitika kanti ipolitika nje ilimele malibonga igama lenkosi ndayinika ndathi my aims bazalwane asondawo yokudlalela le khumbula kahle lo mntana lowo wahlabela yanye yambini ingoma wayihlanga ekhaya kwepulpit wayo ndafika ndathatha imike nambeka ecaleni uyabona xa sizokhonza uThixo siyeka zonke sidela zonke ezinye izinto asizabodlala lapha kufuneka xa ujonga impilo yakho alibonge igama lenkosi haleluya uthi ndincede Thixo niluhlanga olunqo nisisizwe esikhethiwe ufumene ifavor enkulu xa ufumene uYesu uqualify abungazawu ubonakala ngathi zawu onoqualify khona That is why bazalwane xa sibona ingathi simkela ziqoqo xa sikhonza uThixo ungoba sazi ifavor esifumeneyo isimilo senu wasingafani nayizolo hayi asonto kamonakalile asonto kaMzaya asonto kabani kodwa lizwi likaThixo yini moyingcwele haleluya sendiluka lilu dikondesayo
yabona xa ushumayela wawusoyiya ukhonzisa ibandla wabuhambe disappointed phoxeke baba kuya ngathi nje ngakudala sayeke ushumayela because siyaphoxeka endleleni kodwa ngoba siqonda lesihamba naye siqonda lesidilishana naye umthoni uvuka imibuzo mina nawulibala mina ndiquestiona indoda indimisa pulpit indimisa ithi monakali bendiba niphethe into enamandla mona kulomkhukhu kanti kwenzeke njani uthi into eniphethe monakali ndiyayazi mani inzima kakhulu kwenzeke njani ngathi kwenzekile namandazi mina nawulibala mina kulona umkhukhu apha bazalwane apha ndishumayela ngohlobo endishumayela ngayo baphuma izisu zayi4 apha enkonzweni 4 yezisu ubona ndisenzela ngokwami leni into engayeka ukushumayela ndithi yini ukushumayela kangaka abeva yini 4 bathi kwathi ubani unosana sishumayela isimilo senu antathi ngabantu abashadileyo mna ndithetha ngabantu abahlulwa sisono yini bazalwane wayengangibuzeli ngayona nomlungu lonto leyo lo muntu wayembuza bawusoyini wayembuza ngenye ukuthi into ayibona kanti baba ninamandla ngike niphethe kankulu kodwa why wabuzi umuntu sothixo shumayeliswe alithatho lithatha yaliya kuliyekana uthi ke lo mhlabelelo nehlukene nezwe namanyala dawubekezela ke kulendlela moywe moywe yini sibosoyiye ngamusuka ibatela dada ndithi kunezindiko zomonakala yini monakala ninakala nichatile asifay nithetha ngohlobo nina kaloku niyaphangela nina kaloku ninjanjani hey kulingwelo wokumuntu uhlaseleka wokumuntu kodwa ubani nobani bakavumelisi elithi ubani uKristu Yesu usisidalwe esitsha phila nidalwe entsha oyiphilayo awuphila le ndlela Dobekezela isimilo senu wasingafani nayisono isimilo senu wasingafani nayisono abantu abangeniweyo baphila impilo yezulu basemhlabeni yini bazalwane yini asisakudlala apha mani asakudlala wena siphakame sibele sinyawo Difamanza
khawujonge impilo yakho, khawujonge impilo yakho. Khawulibale ngosencabanga ujonge isimilo sakho. Ujonge umzila yohamba kwakho noKristu. Ndiphila kanti lethini ihlabathi. Bathina abantu endisebenza nabo. Bithini ifamily yami. Bathina abantu endifunda nabo. Ingabe ndiphile impilo. Ndakuphuma apha. Ngobekezela. Ngobekezela.